Hey tayita wola mthakazo omuhle, mina igama lami nguMike Hove, yimi ophathayo uhlelo The Connection esilusakazayo ngolwesibili. Uhlelo luqala ngo8 bese lugqiba ngo9 PM. Ngithe ngithathe leli thuba ukuze ngilinxuse kuhlelo lamhla ntambama lapho sikhangela ukuqhubekela phambili sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyeza ukuthi iprice yamafuta awezimoto isikhuphukile ngesikhathi esiningi lokho kusho ukuthi intengo yempahla ethiyeneyo elizweni layo izakhuphuka. Ngena kuhlelo Zulukandaba lisitshela umbono wenu mayelana lodaba olukhona egudweni sikhangela uxoxa lani Zulukandaba njalo ukuxoxa labo somabhizimusi abangabantu abasakhulayo abasebenzayo eZimbabwe. +1 202 465 0318 likasithumezela umlayezelo ku WhatsApp nxa ufisa ungena kuhlelo. Otherwise Zulukandaba bhala umlayezelo bhala umbono wakho lapha ku post yethu ekhona ku Facebook ukukhasi lethu ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo8 PM.